Nginibingelela niphinde namukele kuyona i-channel yami ehamba phambili inkeze lami igama engumfeze kuntuthuko wakhumalo bathi last born amagomede mawuthi usemusha kule channel engicela wenze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukhomenta nokulike nokushare okukhuluna konke bafethu ngeniphathelana indaba ethinta esike sakhuluma ngayo la esukwini lezo la kutholakala khona indoda ilele nenkosikazi zomuntu ibanjwe uyena umkhwenyana walonkosikazi akade ilele naye ke indoda efika kwenza lapha ifike ehlisa amaphaphu yaxosithana naye lo mlisa mayelana nalesigameko asifice senzeka endlini yakwakhe ke Omaskandi esabathe ukuphawula mayelana nalolu daba emalana nokwenzekile izolo lapha khona abanye bathe ukuphawula lapha ba create ama post lapha ezinkundleni zokuxhumana ko Facebook lapha nabashiye zabo izimvu mayelana nalolu daba lana khona unjoko ihoboshe mbamba lapha nomculo waziwayo unjoko lapha uye wabhala wathi enqoma isibindi salendoda akulula neze ukukhulumisana lenkunzi subeke umkaka lapha umondla wamlobola ngezikhwephe lapha mina bengeke wasuwathi unjoko engakusho nje sibalekile isibhamu mhla ucabanga ukuyolobola empeleni wase yahleka lapha wathi ngiyadlala njalo umoya kumele uzame ukwehlisa noma ukwenyukela nje ibuhlungu lento khona umunye uqhosha ngokwenza kwakhe imfene emhlophe ethakathe emini kabha ezimnyama ezimbi zibe ethakathe ebusuku lapha uphawulile lapha ufika wafaka sona isithombe sabe lapha ngosuku lapho lomshado wathi kuba kuhle safika ke isigora negeje elikhulu kodwa ke le ndoda yenze kahle yangalwa ibizofeyila kulesa sigora wase uyahleka lapha noqhosha ngokwenza kwakhe ngifuna nawe uye ushiyo lwakho uvo mayelana nalolu daba ukuthi wena kungiwena osithola kulesa simo ungenzeka mhlawumbe kungiwena okade uyile ndoda ekade ilala nonkosikazi womuntu noma mhlawumbe kuwena okulala nonkosikazi wakho wena mhlawumbe ikuphi ubungakwenza uthola unkosikazi wakho elele nomunye umuntu endlini yakho lapha embhedeni wakho mhlawumbe kuphi ongakwenza hamba ku comment section ufike ushiye olwakho uvo malana noludaba nganza kwethu bekulona udaba bengithi nginithulela namhlanje ngicela nizisho ukuthi ngasubscribe ngakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare bese ngifollowa ku Facebook ekhasini lami radio inkeza nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.